Barakmur pha sajaltai plak kathani mungsu sasangtheng amen au belakena sini kathang kai keno hambai maruo tangui ke rangsak jarani jara kaham ano ruma bagai kokhe ahise ani laibu mani kok kisisa naroni thani share phene ibake sanani jara nawano au kokhe haise pilawo ani asai mani abono sathai klayo pilawo sanai ani mung masang anonto jamatia ibake kobru bai ke paiflaya jamatia ha ani mankha au ani asai mani son iba bisingkha 1969 bisiwa asayo tangwi hingke ani dara soni bisingtike awo umorna saimano ani umorno tangwi hingke 1970 bisiwa kene bisa borok kini ane sama bagainya ang ramuina kha 1969 bisiwa na ang asai kha nai au belai kam kokse ani asai songrong kha takuba buri kene roksa ngkai abono ani serial number asai manis serial number kangkai kaitam solani bisingo buri to khorosa saga otongo au belai kena ani asai mani nukuni ko ngkai aboni yagulo 1985 bisigo ngkai sini ani dara kotoni bisingtike ang asai ketalong diman kap asagla pola ketani mungbai indro podo pastani bisingtei dara kotoni guideline bai bini sakharmani jarai nukhongo okay 1985 ni yagulo haino hai trek umur thangi tong ani umur engke ba ang sikla bodolog bai ani Sunday school logo thangka phaikya engkai tebe youth convention annual convention or annual meeting preaching amai ke thangi tongo ang kabang no thayo no apru ke TBCO no tongo Tripura Baptist Christian Union hari mo thau no tongo abri yagulo trek umur thangi tong mani yagulo haino hai ang kajaka 1995 ke angka jaka tei 1996 ke sarai khoroksa mankha 1997 ke ang Believer Eastern Church ni khumulung tukmali hatiwo aro chini Bible College tongo aro training rekha training remani yagulo 1998 bisiwo ke ang philo nokhaka ani first posting Bisramgonjo Khampar kami o ani first posting aboni yagulo haino hai ang ani amsoi kila amsoi phaikya bisani yagulo engkai ba haino hai ano haino hai ropika Billionaire Sabrum South Tripura Facing engkai aboni yagulo haino hai 2000 3, 4, 5, 6, 7 amahai jarawo mobile team noibo magurika a mobile team khakaisa team abo kami thangai resam khlaimen team amahai engke aboni yagulo ang haino mothawo butongkha ani gurimani rok kabangko South Tripura nangkha Billionaire Sabrum Russia amte robo kitabo ani manpeli ani thangmani himani rono kisanda rono phunga musongo abuke Billionaire Sabrum pkhani nono mapnumnai ini Salchiba February 2021 Tuesday Paraksal inshallah chen korbo khaising thana nai kali jongkha tabo thana nai reading nai jongkha ke arono Mungkin mungkin sini maku kami kok sempini tanah ya. Ini ke Salsiba 15 Februari 2021 Misai Misi Sabisi. Kayak itu nah hambal
Sudah Yesus Kristus ni mung maju tanah hambai. Lagi kau baca tanah saya sebab itu. Jadi ni apa pandang solza. Tahan kau maju tanah hambai. Asal sistem. Ini 17 na 17 February 2021 was semara Silasuri ama sopa lekata Silasuri ni ganawa Tripura kami South Tripura was sopa leja ini ke border tar nukjak bukan light jangan yang full light mana hambai bukan light tanah kau yang kurang apa tahu tanah itu ayang buskan ke ini ke sal sini itu 17 February 2021 siwa sini berumpulan kabar kalau nyala sampai saja berapa kami wah langsung yuk Suatu gungrai kami latha se sungma thasi kana subai mani ne wak sibla wak borok Hade Sinili ada tuma asal mah hilai matang kho tak pun hilai matang kho asal hilai matang kho ada yang pantar Saya naik talk, masuk sal naik deh. Sawi aku, kau gairing, mau pai cak sini teh, kira deh, alam, wah. Terus ketemu. Tahu le, agak saya merasa baca. hai aku thung aku Awas saja nggak sawan cila kasih semua tak. Sapung. Asa, halah kuso. Awal sih hilang sini nih. Kayak tu ni sama hunoi. Mahina kata agar saya merawat
세메라티 백해 아니한테 가사낭이야. 봐, 그래. 뭐 그나이로 함랄리 했는데 아 순대로 까마 흰카. 내 비기를 하파로 무슨 말은 tonka. kotok sili sampai kya nice agak semera kami apa lagi ya baptis marana ni phali mani tabung sampai lama kalau mahin lagi mani smati lagi rana kya ika sini taku kurok parul nirul nah oke sini udah pun lagi deh Kan sini sini mana oke coba masuk lagi ya ayah masuk lagi drop Amai kelainai kebang mana thayo na thangka borong laika sini laika amangka kaitoni sameng kaitoni ministry wa ani langma wa ani laibuma wa amangka sani puila ni part second part third part kebang mana tongui mana tongnai amna olop nophinai amangka thangi phaimani rok apna narona kisa phanuka hambai jotonon